what de say ne what de say ne what de say ne what abusua embrena so tamaso Adwenepahene de tamaso ahoma no asi share video no emaye ene etuo bia enka dem Adwenepahene se etuo bia enye de enka dem enamba wu nipa bonfo ewo wiase yakan no atum 6 to 7 months enie me se me mo nipa bonfo we edin ebiem wantumi antra wa ba bonten ekeka nsem bebre na me de mani ahwe na che mo na mo sole a mo se na Adwenepahene pentokwa no wo start ye na wo jimie no mo atimi aka bia che na ene ne mo mete sounds some ka che say I'm coming like the second coming of Jesus Christ. What you say? Me baso grandma, me be chinawe, me be ending the career. Me chen say, the name still remains Adwenepahene. Why a small boy? Say what say me pa me cafe. Na me shene di, what Jimmy ache, what bottom, and then me say, na dem aso camera mau. Na me chance 7 hours so. Me mau just only 45 to 50 minutes. Only 45 to 50 minutes. Me ube sounds. Some catch you say, mbe wro maame ho, o papa ho, unua ba no ho, o girlfriend na why sa ba no, so call o friend say wife no, mbe wro no ho, na wo kra de medical wro ho dada. Mbe kire wase, a kire obusuafo ase. Abusua ma obia ma me kan kire Adwenepahene say, Adwenepahene cease fire. I'm coming like Sebo. Say bo because abrante we Jimmy ache mo say video no me be kire enioma ekoso ewa abrochira ha na ni brenipa why no gangani a on pese nipa be koso ewa abrabom but enya Adwenepahene bo so like na share video mame like na share mame nipa dodo na aba abeka chem Adwenepahene twaso na we ya bodamfo meni bodamfo chi empia bonte meni nyina ye be bodam me kire ni nyansa na chan say me Adwenepahene obi tumi kama no tum wajimi a me mo so wajimi ache this is your time Bigscout Ɛnko Besie wo tamaso nipa boni ni tse wo ma me sresrefo so wo say me ba first no ma me attack wo family tino me ba ene ne ma boni a wo ye no era me ba bonte be kire mu say abrante me no nante ache adentina tim ko pa efuma chi say yemra magum anim ase yemra medi matem na kanya sa 40 sawo enye me so na ba bonto me to sawo akonta nanim na ono me ba no so me no abusuafo me ni mo nya papa me ni abusuafo nya me donya me ka me che me huda e kan ma me adwo wa wo hye fom say me gu anim ase me de wo ma me ensema a shada kam e be pie me do girlfriend no ensema a shada kam o kan de be pie me che say ya to awiase abofra se wo pe ni moja dodo ya de yifre ma no meche unyansa ma social media no so ahwe wa wajimi ache wo say we a boss we a small boy we underground blogger what to assume na pie social media so na ko me see dey pie na ko abusa mo share video na me Adwenepahene me tran kwase asem so ma ye di ahwe kwase ampani ni we ya che me catch am adon for say me kala sem biem 7 months nie me kasai obi anya dance here abrante starting en kwase asem no 1 month atwam obi twanto bebre case starting wo hu say na Adwenepahene eyobi wo hu say na Adwenepahene sabi wo yobi a na Adwenepahene kasa nipa tie no ento obeteki sa advantage no abegum anim ase media no so abekasa bebre me yedin ahwe no na naka me hwe say oba time bia otina chi about time to tunu fo say abrante sabi sa asem na koda manenya de manena na sa maame no etimi atunu ba fo dia maame mo frɛ ne maame ne mra Ɛmaa adwuma Hemaa 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 ni Hemaa wono angasa Ɛxp0se no maame big time Hemaa ni wo watra ma ba na ka tra ma wo se me papa to wi me maame awu enyem be kire wase wo me ba be kire wase e wo social media me Ɛxp0se big time why tiase wo maame no why tiase wo me kire wo se me na Adwenepahene no wo tiri fa me ma fom da
Sa wo so maame ase no wode me ma maame anum nkuraduro awu me ma maame sleepless night me ma maame asumoja me ma wo no abusuafo ewiase ba funo mo sa wo so wagini sa wo so wagini abusua obi a o media no so abrante start ya kike kansam bebre ko bo telephone chepa ko ba ba ya ipa so ma me di matem adentem ko post eyemi ni aba na se wa e video mako post ni video ntimi na abrante we nam no abusua ensem bebre o makama no atum me ba bo ntene ma me kasa bebre o me kasa ade no dan me no ena na ye me ya se me no anate 9 good years efa so a wo ne wo maame Ɛmaa Adwuma Hemaa monya da free me ho no what are you ungrateful eba bonte be keka nkwase asema social media no so na brand way me fa we video a no akọ ma Adwenepahene ni nyimfro me fa we video no akọ ma Adwenepahene nye say Abreskin pay e wo UK me ni aba ba bia wo bia no nya me hira wo me fa Abreskin pay ko Abreskin pay yan kata wo program me ko fa Abreskin pay video a na brand way asoma me kata Abreskin pay say Adwenepahene na fa video nti ma nye de ma nyimfro share video na like mame mo share na mo like mame na abrante o catch Abreskin pay o free one call dey tia minister emrante bia omo Belgium ba ko de say ensafo ho ahwan ena say knocks ho ahwan abrante we call omo back door e ko say me poto e de chi omo ya bloggers omo nyi omani ko say me nti sa angofo no hunu say ye di matema na omo fa akoto mo page ni ye di matem abusia enya sa no sole ya na me ba abonte me nsem ka stia e ka me maame a wudi chefom sa nya sa me sole na mba abonte sa branch say me ena me start here of manu asem emra na enche obebotam wo trumudi for sell ene wo wanfo no me be expose big time and somebody there say so power abusuam nti abusuam ne be kon dirty nkwa ne ba be kono e be kono dirty wo obi a me between na e ma maame e wo betensem busa maame between na dodo say na menya maame wo maame no abusuam de muni kan tie we funche say bia boko de wahwe sa video we girl bi wodi watem ene ade me say dey be video afa ho ni mom akwa na post here no one na share chiri ama girl no yes ade no it is a war fire no fire akwa no post here no Adwenepahene no o fire no fire no ba because one na share chiri say or one na kike kan say magia no me say wahini David ho asem ana wo kan say mtetete ma so mu ntwea dan kan ne ade si apanyini wahini David e de be nam de yo wa fire no amabia ba be kan me say wahini David ana o kike na bi motima so no mu ntwea dan o ka David asem a ka se wasem se wote oba so se wote oba so me ye 7 hours video ma me nya 1 hour video ma me kero me ye just 45 minutes to 50 minutes wo na wo wi a wo be call toilet so do nsa account na wo pia wo hu say yes wo ne so na ho hyehye wo se wo ni me dada me ye din de hwe wo afero da busuan wuram dia wo ma me obesu batambone ene ade din sa Adwenepahene no wo fire girl no fire sa Adwenepahene ya sa Adwenepahene a wo tia bruchire ha o abrochire ha o ti Stuttgart wona o ti no kromofo nyina kura ato pehwe na kwase akeka nko ana wo so la akeka kurasini as one west abetini yusu na misrawo na wo so wo yere e wo friends yemeni so ko Ghana wo na odidi wo mo men kan ti se de me na mama afela no dabi ba kan ti se wo Ghana so wo yere wo wo Ghana enye nkofo girls na ko didi yes fire no asa fire sa do timiso be fire wo mani wo se ase dabi me na me yifela de ama but fire was o hini David a wo bone kuti o hini David wo say say wo no hini David o problem oni nyina na ti kromo
Champagne TV Becky TV Nana se wanya ko damase Abusia abrante beka ebetena abonte se wakana no atum 2 good years me say me ba expose no big time woso wakana no atum 2 good years me be kire mo say mo na mo say abrante so wakana no atum 2 good years no won kana no ntum da ena 2 years ekropo nu ye ko Ghana ba ye no 2 years mpo enya the MI me ne jai kasa no this month August nie 1 good year me be kire mo ade mo hwa ade wo de me view obi a hwe date no me kire asem me ka asem na ma kire mo hwe date no date where I say on the 10th of February 2021 Southam way near yeti KLM a yeko oh my Ghana mu near KLM 2021 mo tonto ase near KLM a yeko oh my Ghana mu nti see so ka tell me say waka one not 2 good years o tonfu true edugu ni penny ma ye dia so wache but we jimi ache ese me ba bonten na me ma hunu say wa bodam so ne ntrosem no wo ne ntrosem no also can not 2 years o mo share picture no menen nyina na ti play mu no menen na ti play mu KLM ana team ana ye ko my Ghana mu me be kire made 2021 eno no boda mini way eto kwasia wo say picture mo hwe ne ye wo ba no se ko na mu wo no mo wo aponche ba enkase ba prekese ni ba na wo se ko na mu wo no yes oba fo tantan jojo bini ba koshini sansani ba hotra Canada akobọ akohie anko niye ana ne wodwane ede na nim guase abesi nase a woye madwuma efie e Germany me expose mo big time say mo simo jimi mo trans na mo hontomo wo ba no ye ko my Ghana mu oba ne ka ho bi ne wo tan Stuttgart airport abaya we me ka sa phone so say ai Adwenepahene ne de ba ube hu oba krokroa ube hu oba ketoa Adwenepahene no be hu oba ketoa o sa me menye kwase o mani ate e ko Besie me o sa so called girlfriend wife na okuta wo no ne boyfriend no Canada no what the information and the videos na daja up to social media wa broadcast it won Canada no ko busa no de bent na o free Canada a o betina Germany a prime na wo plan so be ko Canada nko Besie wo ye small boy Ɛmaa me ma bonte a enkyere se wo wini se me ma bonte a enkyere se wo wini wo ya akwa ketekete ma me o ma me yesresrefo me na me between na ma me mbekere wade we are just the beginning kwase ampanyin te se wotimi fo busa ma me se sada we 2019 oba Stuttgart ya a ye ko program no my ben am koto se o di no krem maka kire se me ma me anu maduro e de kuno because me na me between na e de ma me ni wo ma me se no busa ma me se sada 2019 wo ba Germany ha say Stuttgart ya no a mo ba ye no se mo plan se mbaba fia wa bedidi busa ma me se e de bentina mo po program na wa ti ma fie my ben no ko no so kwa je mo am koto no kan mu a no butu na chi e di no obofo na chi sa kwa me hu no afele o ma me ti kromu a e madwuma na o ma me aye firi tete o beta bon se o ma me eguta eye indefinite enye ofele se o ma me guta indefinite o ma te kromu about 30 something years o ba wa ye adwuma da brabonti bekasa brabonti I'm ready for you wo so what you nyache o wa beta brochira 30 something years enye ne fele so kuta indefinite kuta German passport a kesene no wo ma me eto na wudi nkwase asem aginisem timi ko kacho bi se me kacho se me ma me ewu afiri wiase me papa to wi aboa Ɛnko Besie o papa etisa broken da be no twa show papa picture da o papa ba kromu a ene wa hwehwia ene woton ne chi papa ko jeli o papa wa ba bota beka ye jeli o papa na ye ko wo papa mpane bonin ene wa papa jina broken panof o da penny house o papa etisa broken kan se panof ena George ayenom George obi anu mama ase aka no ena papa nam na osesa o papa mo process awisi o papa nam ena we de ena osesa ena osesa wi a wa bobo anu na wa nom o beta social media say o ye guy onye obia me ka kire me say wajimi o drag me busuafo e de wura a me kire say yes me kire say o ya akura o ma me beta ko mo ya adwada o ma ma bonten e fa ko so me bofom wo kaze na wo ti disidofo no wo kaze na wo ti esen no ne girlfriend Nigeria ni no adwuma bai e na ma me e de ne ye
wo cousin na wɔte ɛyɛ ɛse no ne girlfriend Nigeria ni na wɔte ɛyɛ Sabroki no adwuma bɛn na wo maame ɛde ne yɛ school bɛn na wo maame ate wɔ Sabroki wɔ me finish him one time ka cho say me the second coming of Jesus Christ ego be say me yere say me ka cho say me kura kwadi wei me mase to wi no wate abrɛ fa Newton ebra fa de foforo bra me yere be ki say me ka cho say ne kura kwadi wei no kwase wo ska ka ti me say just common condom wo ska condom uti me say condom efiri me wo de kodi twa aboa wo mpa me tiska de ma akoto condom no me timi to condom ni kodi obi wo timi 40 say ti onu wasem condom ne de me stress the condom asia me here kwa bia be 2-4 bi yeah girls bia me abusa mu kan tell me edu 40 minutes 45 minutes amu kan tell me nkate no me tra 1 hour ma no 1 hour me tra se ma no wo ya akra kete wo ya small boy mo share video no mo like na mo share na mo send love sign mla wo ya small boy me tra se 1 hour ma me eso ta approach ni a wo je wo mo bia ma ba door e me kan kwa sasem en chem sa Adwenepahene jai branteway e mugamu me do nyame say sa branteway me ni me anu nyina fi atasefo asase so a ne e kwa asamado a e be sa twema nso e wa asamado me maso hene wo ya otanfo kese pa me wo ya jimi for wate me no nante ye no wadi ma wu bebre abranteway adima wu mumusa no say e yedai na deja ne kwati say e kan say India ne kwati say Pakistan enkuruma no mumusa abranteway say e yedai na ne kwati epia bonten wonim kwati dodo a epia o me wonim kwati dodo a epia o wadeja jimi for te say solid jira payi camera nim na twetwe wadeja de sande ma abusa wo de mumiente we mie na me nkyerem kwan na deja e fa so piepie wo npa ponfo mampofo kobo ba ko anese no ba ya mi dibio be 4 bi na bia me ya makoma akofo 6 ana me ya condom ne de me mention de hia bebre like me here kwa bia be 2-4 bi yeah girls bia me bobo mo chire bia no de no kra no kobo ba ko anese no ba ya mi dibio be 4 bi na bia me ya makoma akofo 6 ana me ya condom ne de me mention abuso mumusa Ɛnko Besie say o musa ne maame na wo ye mma adwuma ne say me se wo ye sresre ni ne maame wo mo bose ta wisie ne maame ko ne fi a ne ho de wa ye ho kama adenta wo de free customers e de betra wo panam afro shop Ɛxp0se bia 250 me se fa wo pa picture ebra fa wo pa ene wo ko pen house baby a omo a aban ato mo sawram baby omo ma brabo enso mu ye ho na ne wo pada e wo sa broken fa wo pa picture beto say wo so fa wo ame asem abusa wo ne maame nyina omo ye pretenders omo pretende ye be ko Ghana no ne maame kuntokwa den ye be ko my Ghana mu wo ne maame e kuntokwa den omo nka o wo ne maame na ne e tokwa ba yen na maame na so da betai ne banachi mu tie maame no asem me se maame no e ya sresrefo me ma so maame no se me ye mba me trust to that atomako ato ne o ma de postu maame no light nyam to bi efiri ade postu maame no omo bi bia me ho a na eye omo fe John boot say wo ye nipa tell maame no asem we just seconds na me the big one be papa my ready for mo tell maame no asem ba even se de ka tire no so mo mani we mfi ma dwen no ene ma krant ye na na de ma kren ono wo ka tire na o se na me bi wo ha bi wo ha ate ma so mani we mfi ma dwen ma krant ye bye eba good morning ati o monka o ma be dura na na eba ka che even se adia obusa se bia na mpe se me pa dwen o to ma dwen mo mani we mfi o fa ma na mere me ai na se me kai na wa kai na mama aso na eba mumre mi moko ni bi o na no se mokoto moko bebre atlem ai me ba si moko na ko tu ni na no o fa bi ma na mere ba even se de ka tire no so mama ni re mfi ma dwen no ene ma krant ye na na de ma kren ono wo ka tire na o se na me bi wo ha bi wo ha ate ma so mama ni re mfi ma dwen ma krant ye bye eba good morning
Oto omonka. Oma begra na. Na na ba ka che Ivan se ade a obusam se de na mpem se me pa adwene. Oto ma adwene mo ma ne wi nso fa ma na mere me. Ai. Na se me kai wo na wa kai na ma. Abusam se mo bi anfrɛ me. Na ba mumre mi moko ni bio na no se makoto moko bebre. Atrem ai me ba. Isi moko na ro kotu ni nyina no. Onfa bi ma na mere. Ba, Ivan se de ka tira no se mo ma ni re mfi ma adwene no. Ani ma krant ya na de ma kren ono ka tira na o se na me bi wa ha bi wa ha. Ade ma so ma ni re mfi ma adwene ma krant ya. Bye. Eba good morning. Oto omonka. Oma begra na. Na eba ka che Ivan se ade a obusam se de na mpem se me pa adwene. Oto ma adwene mo ma ni we nso fa ma na mere me. Ai. Abusam mo tie de. Kai wo na wa kai na ma. Me se we me de prapra kwan mu. Na eba mumre mi moko ni bio. Na ma me ne kasa no. Sresre ni ba. Me say memena ombe no do ko mu omo ho. Abusua ojo no wo person oti ase no. Ye be ko omai Ghana mu no na wo ne maame eti aikan sei entokoso dendenden na omo enka. Eti ne maame ka kire ne sei entam se social media no. Nipa bebre e pretend too much. Woni ne maame nka o osole na o se de Mother's Day na o se na post no maame o me dome maame ye be ko Ghana no ne maame enka enti maame no e ka kire se wonje enam e fa ofuro my Ghana mu emre no se enam ko maame e kwa akosere maame wo ye nim guasefo se enam maame ne kwa akosere maame wo ye nim guasefo papa also bana Ɛxp0se so wo ye premier ni asa kire se fa wo sa eye adwuma wa wi so wa ya ase ache dodo maame wo mo bo maame panye wadu say ya ujeja homa nkora nketenkete just common of 20 euros o pio pimpo atiegu wontumi mpo enye se maka akire mo say me ba bonten a we are just beginning na tam na boys ni dire wo che mpofo wo chi tototo no maame we are ketekete o mani so we are akra ketekete abusa no na maame nkasa wo ena maame no ekosere nam ewo Ghana se me menje enam no emfri Ghana emfa emre no na me kodru wono na me poni ma fele ma maame no se nti wuti Germany ha enam na wo sresre ti me menje adwene ene ne o emfri Ghana mre wa bra wo so ko san odoba na ene de so yo odoba no wo ne kontokwada bia ofie ho na odoba no wanti me anye sa ma ne de no anfa amre wo no me bedru Stuttgart ade asedan kanya me se bedru Stuttgart airport na nam no mo gi ni nyina omoji nam ni nyina atugu ye ye bedru fie no me fa nam no emma ne ba no family no na from Stuttgart to kansa boki de oban beto age nam no e de abro meboa sresre ni maame 20 euro ina de wura wa yase betre ko mo wa ya adwuma da me se wo jada kansa enyoma ekita me no nkrofo a omo nyina di enya saboki wo oban ejira bi kase me ba ha no Stuttgart o mapome edi bentina saboki maji dinfo the whole Germany maji dinfo abrante adeta sakofa oba dada no oba na wansa somodwe oba na wansa mo ba wa no efri Canada edi ne ba kroma edi bentia because Germany ano oba bie no wa ready say oba wo che because omudu wo ntan a o ma me record edi kroma ntino no mo dwane bra be church adwuma o ma me ye indefinitely kuta ma me no o ma me de ne krata e mo bi ne koye adwuma e no mutiri me ma no o ma me nye 8 hours da o ma me sole a ema adwuma e na wo ginem ma me panyimu te se wo o apa e do ma me ba abrochire obedu abrochire ma adwuma e na wan be ye na opa so atonton eye ahwehwia o ma me ye ma adwuma no na opa so tonton ahwehwia na opa ye chi ne kokoto mu a ye jeli no opa ba wo so wonya no ma biem to fele se wo so papa aba social media nsam hye adakam waka ne papa to wi ne yira ye sei ne adwenpa ya kwadi we eno nya news o abrante eno enya news eno no enya news abusha me se me duru 40 minutes mo ka cha me ka te no na me se maba we are just the beginning me the second coming of Jesus Christ
wo maame na me ye between na Ɛduma maame na boa na ka me wale aka maame no ko ma wale ase wo maame na me ye between na Ɛduma no no wo maame na me ye between na Ɛduma no na ka me wale aka maame o ma wale ase ana ka me wale a o ma wale ase busa maame se nko bai na mema no person be dina ofra me ka kire me osu ofo so e de kire me ma o maame srɛsrɛ nneɔma wo yɛ srɛsrɛfoɔ wo maame sɔle ma fo kunu no do machi me maame wa anye bi da wo sɔle abeta social media abe pretend wo yɛ nana prempe wo yɛ jimefoɔ wo yɛ kwasiampanin me say this time me kyerɛ sɛ me ba first no mama wa busuafo so ba wo timi enti no why dwene say this time no wa ba wa kasa man few wa ba audios na branta ne boni old audios we di ka de ma ga bi US e ma ga ne be boy abrante so la ko pa abrante bi ti e kan say e kan say Dubai okoka kire no brabot be expose no papa ton wi Adwenepahene ye say abrante no ba be keka say mebre man fi no sa time no sa abrante o South Africa ya ene ono no e kasa no ono no de mimi fi no because o ya akra so ati ase mimi nim say obume e soma ene asoma no e soma ene asoma no sa abrante sa time okotia abrante na wote eye Dubai no so na bobo pa bebre ye nya Adwenepahene say sa men kasa ya enche se mesro wo men kasa ya enche se mesro boni adi dimi na ba bonte be kasa ye fa o maame bra bonte na maame me kasa o fa kosua me bofom say o betina buti no wa ye adwuma eda e debe school na maame ate wo sa break wo me nyina no me de wo pictures e be kire mo we are just the beginning sa wo so wajimi me kire wa bia wo firi me kire wase wo be ne enso abusa wo sa che na da branten kom no be kire mo ade sa che na e da branten kom a ono to no na odi ejimie no sa che we say che we e da branten kom na odi te social media ono okeka nkwase asem no sa che we say che no abusa me ba che no a da branten kom no sa che no che ya okokoji efri eye abosonfo so che na da no kom na oda honom no che no e da no kom no de ntia branten men pese men no ebe fine bebre no okoji sa che we so do tunu kom so be bono ho ban o be bono ho ban we o ye bronsam ye ne nante o bono ho ban o social media no so le be ya obia entimi enkonka no o be bono ho ban e o social media no so le be ya bloggers ni nyina enim be guase e wo nim na wo no kwa de be take lead e o social media no so ena me ka chere se me de saa de we de minti fa no nya de enkonkonko ko sem minti fa no konko sha saa de we sem minti mi ko sha saa de we sem because ya nwome anto saa ko jedru no ti saa tem nya branch no e fa me hotan o fa me hotan tan se an e na me konko jibi na me konko jibi na me se da bi me nko enkonkonko je ya antete me saa nti o te wonom no musa no se wo yin papa adentina ne nan me no nyina na operation e wo Germany kromu a wo yin papa bofo wo ye man bofo woni nipa na mon pani pan koso wo be twan to se wa krono 2 years wo ka wa no tumo tam na me ba bonte na busia wo ne so o kana no tumo da bia captions akese o ko ne page sa tam no me ba ya me fa so no so e bema o ko ne page captions no bokutia wa kana no tumo da na se wo me kala se mo me ya video wie ya na brata na control caption me ye video we na branta ko to caption na man for tag me but my tin na matrase abrante busa o me say 2014 2000 and me breakings kakra bi na wo kina me betena asia mo be pon sembim baby ade wewura no me kire say wo ye obia busa o me say 2014 o so la so ma me ba ma wale ase na o ma me small girl no o ma me na wono no small girl ti tattoo se epo o ma me o ba besia ne twaso nyina wa tattoo me do nyame se wo o ma me ajaja mema na am ko wale ne Ghana na o ma me se o kwa afro shop e ko din konkonsa e won ho je me ntre sa bema no wo ma wa me champion mai na ma me de ko Ghana na anu ko bo bosia te se le fresh osne ga ye na o am ko because o ma me person ko wale na nim guase no eso nyina ye de ekata ade tina o ma me ese man ko sa broken afro shop o kan sem
enti wo ame pese be ma no obebe fie biom elementia mine no wa frɛ me ne mine no good contact. I will expose you people big time. What's no be a 250 and was broken. One more boss at Besie. Show up and then it's about 24 hours. Why tell one picture? What will crack and yet when you match the pioneer? Oh, I'm 2014. Mine be autistic to get here. My bench, mine free the year same. Mine autistic to get here, mammy. A bench in the free the year same. Oh, I'm here to set pompo. Ahohono. Wobeje ni free na yire sem no. Mai animonyamfo. Bema bosi pusita. Busawa me say 2014 no. Mai no eba ne birthday na me Adwenepahene. Me so mba ne birthday ni bia. Mo ba yusu me sa akoa. Me kwase hye nkonya. E wo ma me birthday na se no. Busa sa broken for. O ma me busa say e de be ta wa me. Ono wo kunu ho ani masesa. Mai ne ba bi no me ka we ne ama mai ne tistu gata wontie. Edwa bathroom na mkoto so mame ye dino wa me ngwasefo wa me yakra wa nim busa mame se 2014 me chacha wonsem na me wia me de wadaja na wo sene koma eye obi no na me da betudwa na ma kirewo nyansa na wadaja aba abonte no edoso me ka tose me mpe wasem me no na enya ntoni me nya but adenta so de mabusu afo bam mapa bam me yere bam we bam abrante Busama me 2014 time na oye ne birthday no maame bia na debe ne see e o birthday no ase ye di no bathroom o maame me Adwenepahene na me mpe sa sugar mama se no ka me di no me ka kire wo ye small boy wo ya akra o maame me ba ofi ono o maame me ma ba fi o be di no to manim nie ye be di no e bon doggy style satan na wo te maso o ba beka edie wasem o ma me na timi organize e ma obi timi free stugat ya na mo de de ha mo e de be na ha mo o ma me na organize e ma na danfo pa atwetro bi a o te stugat kromo a o wo kuro so ma me e timi ma bi on so wo yire ene u ma me ene u wan be kese o sa broken abrante e ye de na wo mpa na wo da so no e bubu ye wo mpa na da so no e de na bubu ye a abrante na wo twa camera o stugat ya no me ne mienu e be sesa ya ye be da fom abrante wo stugat ya o twa pictures no e ye den na me ne mienu e be sesa wo mpa no e firi wo demu a ye da fom sa ahomache no e ye den ne da fom o ma me ene ma bi a ono wo yire e okromu a wo ma bi okru o organize ye because o ma me de ma e ye adwuma ye waye na so no na man no e organize ma o ma me na man do woman ne ba o ma me dem wo bedroom wonom satam dan na o ma me tim no wa wo ma me yima no e ho na man be di woman no e bubu wo mpa tina wo mpa no bubu ye se nyina woni tua wo nka wa no ntu nsem no nyoma me ye pia bonte no enya wi ton enya Adwenepahene na kwadi obi asem me kire onyansa me kama no tum se enka wo ye dai enka wo begimi na bia waka me nkwame de odidi matam betra bonte Adwenepahene ye kurase Adwenepahene sida wa ha abusia edan de sabi menya kwasampanyi wati ase ye ko Ghana no mo hwa de we kwa ye Ghana ye ko du ye na obi oso me ye kohwini me du Ghana na mpeja we esi ho me du Ghana na de si ncha ne kwa de nka ho na ne wu dan na obekwo chi de si ncha ne kwa de nka ho me du Ghana na first week na mpeja we esi ho to free kumase ba be hu we ni keke no a de si ncha ne kwa na enka ho no de si ncha no eno kwa mpo de enka ho wo bedu Ghana na me ko du Ghana me free kumase kwa ye no wo se dan a won fa ma kire ta me ko Ghana me na me ma brante we ekoto single plot so wo se wajini me na ma brante koto e single plot e wo Kumase village baby Kumase bush baby wo so ye Kumase ni abrante Kumase fo nse me kan kire o se won free Kumase wonye obia e ho na abetena keke high school na so akono high school fo nse me kan kire o se wonye obia e wo high school ho wa bon wo yo bon fo high school fo nse me kan kire o se won ka mo ho won ka mo keke wo ye bon fo awusa edan no we mko Ghana me du Ghana me nye kohwini o ma bobra ye nkasa bebre eno tema fo ma japade nyina ankyere because we say Adwenepone e woni tirim
me wo sa adwemponi woni tirim me na banana bozi the bosco to nyame hye obia me wo sa adwemponi e woni tirim wo me ma wiase afono ina me de kire no sa oba na wo yes offense so called wife a wo free Canada ne ho abon wo so a Canada ye de to wo de ko hwibra ene ne ho asene sa dentem honam wo free Canada e da betre kruman busan sa de bentina ye du Ghana ne bufu e ya abrantewe edemete du Ghana ne bufu sa abrante mo mra bote I'm ready for them edemete na ne bufu sa abrante we obehu ba bia me simi dan o ka chem se me si dan e wa afunse yes because me wu a afunse ye e ne besi me se me simi dan e wa afunse ye we achimefo ene ye wa krase dan ene ye wa krase wo ene ye wa akrase ye wa bia fro na krase wo hu sa dan we no o we ya me project o am be kire mo ba ko a me ma ya man papa ene kwa na tema ekoduru Ghana no almost 2 years ni ene uma pada na bako wachi yesi me kwase ampa ni won hwe ma pa fie 7 bedrooms kwasia 7 good bedrooms we pone starting me na me gira wono me ena me gira wono na me direct omunko ye wa ha a new site 4 plots ena me toma papa na me say dan 7 bedrooms kwasia obra me no abo brabai eno abo we just a you we just beginning kake yen kasa me bro o katro bisa me e kagume so Germany aboa e kagume so aka me da ka bapem obi be da bensin but me ka no ne bo no e bro bensin so me na me ji Mitsubishi ka ho ena makoto Mitsubishi o katro bisa e ka egume me so e kagume so aka me credit nke ase no obi a ka gunu so Germany ano ya send credit abrante wo se amanfo ese an ena me de me credit card etia o am cover test amano into credit card just common credit card and it's just common na nkoko jibi abusa abrante be Germany ano ena akohwibra awo bo e wo Germany entino ya send credit from day one mumusa say ne camera stand ne fo o yusuo ne camera o yusuo wa mra bonten fa ko hwebe from say enidin ena da so ana na konta ena ti sa broken na ode ne krata free nyoma e de ma no o ba bonten say we ye guy wonya obia wo hwini wo ade wo ho e ye o krata no sa wo indifferent kita wo na me mpo na me boa wo e ma boni na wo ne tie no boni so bo letter e de to so a wo setimi kan A2 ina kita wo pon ada na behind wo de bear for good years so ko cho behind what me am pass wo de for good years ko cho behind what me am pass wo nta bonefo me boni ni say me de me credit card etia wo ko UK wo ni guy ko say UK me boa na ni boni nte so na ni boni nte wo ni guy ko sia e wo UK ko sia no nya me credit card ena me de tua eye o visa free the man etuka to bi say wo wato nyoma e wo kan say eyi na dia bremia eyi sabrokin dia bremia yes because wo de meka ena kana wo de me no ma anya wo sa wuntua wo de ka wuntua wo tua so na wa access sika no no wa access sika no wo tua no access sika no obi a branch okuta credit card bi oposo de no ho bono wa dan for to ko no enya me ena ubo me bosia e de 2 years card man e be ko Ghana no o so le a me to fake nyoma me prove wrong ma bo no na me ba me prove wrong abrante na what e ka se corona wo so le a wo se ena wo de wo ye guy wo nya obia wo me ba bo to se ma no sa sei but this time no me boko fie ko se wo so wagimi me kire onyansa enya me ena me da bia me credit card etwa nyoma e de ma agent also ye guy wo ye bema na o ka just common credit card enye common bra enye common your credit card mu difference what me ko ye bi private no and one say this kaguso me and am say me credit ye ntino me bank and the credit card and am me unim ska ya lodu a eguso o ko UK me the trade or visa fee and obi bia e de ma because the credit card and eye o ko UK so me say the credit card e ma wo she obotom se me nua je nafako na ko duru ho a unya ska watimi ajibi watimi ade ajibi da bia no na obu me jimi se me jimi kwase ne tia na agro agu e ma bonte metu futuro enwa manfo ani biem nneoma amaye da ma no e bro so e kire so
enema ma yedama no ebro so ekire so te me metra bonten emetimi wo ho meka se just common credit card adentina wo ya just common no wo ni so bi adente just common credit card no wo ni so bi wo beta bonten ka se me yire ni krata nya me betua wo ka me yire ni krata me yire eva pane ne maame ene de ne ba abruchiri me yire wo ba no so nti si den wo ni krata na ko ni krata mpo a eso okuta Germany for mamienu a obi akuta passport you know everything ana won ka nokre me wo me ba na ma nkwa man so ne passport ama so won ni German passport wo ehun adenta obekeka nkwase asem abonten se na yire ni krata me yire man ko wale ne for krata o me wale no odo so se me ko wale me yire ama me yire afa me family name se de be ya me yire so be hu se japade na me ne no eye no enye ka kwa watimi aye bi ontumi nye bi umame na wotewa asresre nioma wa so le wasresre nioma misibu sa ma me biam say sa 2019 we be ma bay na ne wodi no wakam just common rice umame omo de mo eni di umame omo de mo busa sa obas to gata ndebent na nim gu ase a wa tira ma me fie so wa ba bedidi because of say enyewa me hu e wo stugat agrona se no ejimensem but me kama no twum me ye basa eno na ti wa me busa wa me say 2014 wo say wa me ye nu ma me a abrante na se be confirm wa ha abrante ni nim say ne ma me adwuma wo ye ne nye but onu so eye bi munte na nu masem ono an se be confirm e wa say se ne ma me twekure mpo aye de ayira muntie ma me komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o ma me komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o ma me komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o ma me komoji atempa ma me twene 5 minutes to go ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o ma me komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o ma me komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o di matemu ma me chew ma me twena nya e wo se me frɛ na me busan se me twena e bo ho a me kora se ka be ka chi ko comment no me really di bikra comment ndo wo si di wa tempa ne mo mi ma me twena e da ho ba nya na me kenkan wa do Bigscout safa wa me chop fu wate ma me fi mo mi na me busan se me twena bo ho because ja se ma me chew ma me komoji atempa ma me twena koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o awusa wate so no e confirm because ni madwuma ne ma me ye nti da bia no nanu musam kra de me nyafa ma nwie nanu musam me nyafa ma nwie me say this time me ba no say ogwama me be page ni pada ko heaven wo ye small boy komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o ma me komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o ma me komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o ma me komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o ma me komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o ma me komoji atempa ma me twene koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o di matemu ma me chew ma me twena nya e wo se me frɛ na me busan se me twena e bo ho a me kora se ka be ka chi ko comment no me really di bikra comment ndo wo si di wa tempa ne mo mi ma me twena e da ho ba nya na me kenkan wa do Bigscout safa wa me chop fu wate ma me fi mo mi na me busan se me twena bo ho a because ja se ma me to ma me komoji atempa ma me twena koso ne wa hwe kora na ye se kora wa ga bia me ma me twa ayira o wonu mu nyina won ka wa no ntum se me ka kire o se me ba abonten a we kra de we just ye de biebie kwan mu abrante ye de we ebiebie ekwan mu se woni ma Adwenepahene woni ma nante ache 9 good years woni me metumi aye ne woti social media wo ye nyina no me sre twetwetwetwe wo ho ya me twe ka wo ho ya me twe ka me sre on se ne me ka se me ba abonten unexpected me ka se me ba abonten me de wanga se wonu mu se ma kafa ma me ho won se puni aba no debent na US o ma bande na wontimi nko US so ne American soldier na awo puni aba no woni American soldier e na ide e na awo ade to tim ko US unu aba kronfo bra bonten na bebodua wonu mu se mo ha e kina mebo ni nyina
unia ba kronfo a yetimi post safoa e de brand so onkokoko dem 6 months abusua ba be na ofrimu abusua papa be e na wofrim unia ba kronfo no aye post waje bad record e o Germany kromu a ye post eye safoa e de brand so onkokoko dem won dem yes aka say abusua mon check mame ka 6 minutes 15 minutes and one no what I say uma aka say unia ba no e de be tell unia ba no so na ye post let safoa da bre no unia ba no kwan record ye post safoa na da bre so onko dem kronfo unia ba timi wiade okrom okosopa awiawia neoma menim se ye be yi o se ye de yo unia ba kronfo ni ba wiawia neoma abrante mbekere wade wa ha o ami fie ho na woto a ye tobe no kwasia kwa o ka picture we say wo kan say aboso ba na osi wo no o ka picture we me adwopa ye wonem na ma ese wo mo wani tie because me mani ate me guy o ka picture we o say wo no ba to a phone kuta 24/7 o abuso wo se ne ma ami fie ena ne ma ami fie ya abrosan ne ma ami fie ya abrosan abuso ne ma ami fie nya abrosan o he da ko twa front view no na de a kire ura ne ma ami fie wo no ma ba bia ne ma ami wo no ena o tie no baby ani mame wo no ena o me de ena o mote no wo steps na wo no sa steps na wo no wo fo sa steps na ena mame bedroom na wo soro Bigscout me finish on na mame bedroom e wo soro only just one step na de do na mame bedroom wo wa ba na wo to no wo wa ba na wo to no wo wa ba no ne nan unim de tem free kumase no e kina me kire mu de tem free kumase no e kina me kire mu wate wo ya akora o sa o se men kafe makafe o get out wo no sa na oni broniti wo na oni broniti wo me ka cho se wo ya akora o e ma me start because me ba afra se no me ba no se enyo boni a wo da ya me e na brante ma be chirechirem say as a friend ada ya me no ba boti na me pacha but want to me yen krata mu kinkon en krata mu hene metua na motiem aka fufuken o ma me da nya bro say o obi aso ye guy ade tell wa me pop e kire me so ni nyina da kire mo e kire me so ni nyina da kire mo hwe oba bia o se mete Canada e kwan be no ba so fa so ko Canada e kwan be no ba no fa so ko Canada e kwan be no ba na osi wo no wo ka obu so asema wie oba na osi wo no e ba na osi wo no one ne papa ye fine one ne mama ye fine one ne so ye fine nka akwa ye oba no kokoko no just come kokoko no once ever unexpected by force and am kokko ye ade town no ba no ko bosom so e koje akura Bigscout baby you no ade town no ba no ko bosom so e koje akura because oba no na wontumi enwo nyese yiguo bebre o ya akura o amedan no enya aprosan o ya gaya pop a ewo mu nyina no ade ntina ko Ghana wanye pop ni nyina ade ntina ko Ghana no wanye pop ni nyina na ujai pop no so ye bema at least me kwa mitimi ye bi mamba pa o eni hwe enye kura ntise pede me kwa mitimi ye bi mamba pa eni hwe me kwa mitimi ye bi mamba pa o eni hwe nti we fa so o ya bema fa de so aye bra betwa bonten ne hwe jame maame ena maame japade na maame japade bi na maame waye sa dan 2x4 na maame ese so amu pop nyina ajegu se tinkom no ena na ye dan we kurase ni boy we jimi we fodo ntwo woni nti emeta social media eme brag too much what now ya akra meta social media kwasia mapade na mdacho me na me yema papa me so me ko Ghana me ko du Ghana na dem san page ya na me disi ono no dem na boss no kra bo na mai me mani ate rough mani ate me nya akra o to ne me na ma abranto me jimi ma no because na me hunu say oh yeah boys ene nam your boys ene nam but wo ya akra me ka say me ba bontia eni me yiri say me ka jo say adwopa ya kwadi wei adwopa ya kwatafiri wei adwopa ya kwadi wei no enye news o mba pass me kan cho say wo se ne oton wi a enye news o wa pa na o te sa broken a o te junkie fofie a wo mo boss ta wisie ko gina fo shop e patew na wasre bia €2.50 na wasa ko gina e sa broken ban off na manfo no jot awie no na wasesa jot na se wasa jot na se na wabobo wo sane nyina na wabobo na wanom uye nipa bai me ka cho say me ma bonte a enye o me ya Bigscout me ye say o ma me gusa ma me say 2014 hina mbeto say ye di no 2019 hina mbeto say ye di no adwuma bai na o ma me
enche odo girlfriend be start Ɛmaa adwuma o maame enche odo girlfriend be start Ɛmaa adwuma muntie maame enu asem muntie maame enu asem ba even se de ka kire no so mama ni re mfi ma dwene no ene ma krant ya na na de ma krani ono o ka kire na o se na me bi wa haidu wa abusia maame kire mo de ba ko metam aso na just 1 minute ameko he e kire beto aso afiri wo unim de enta brante we ne kote e be da abonte we npa bonfo maame kire mo de abrante we dimi nya ache yie we npa bonini we dimi nya ache na me kamano ye de atum abrante we eyam ex-wife broni na me ne wo me jimi ye ntino me kwase ntino me fa damfo a na ma gina ye de adi me ex-wife broni na me ne wo mu musa ne say ye den na ne kote picture ekokodi ne ho wo ye si akire wo ye na adwene say me se me ne broni ne wo ho mpa obefa akire na wa sene sene naked pictures ne kote na da ma broni no che say wo kojira dwaye na otwetwe ne kote woni wo pictures a wo sene ko ma amanfo a ababedi mo me nkasa me yonko a me fa wo say nia wotimi ye si akire ade ntina ba bonte ebe ka say wo tro comment to obi ayi ase say ai oba bonte ma wale begu because udi kan gu me first marriage udi kan gu ma wale a edi kan yo ne kwati da bonte no osene ko ma me ex-wife broni aden boni be nam da yo anu ntina woni bre ma wale ya mete ho say person ya na say gu ma wale but me yire baki wonya kwase aba o me yire baki na adwene enso se broni no ana mo ne choye ana wantimi afa ankyere me a enya me wife baki wo so send you pictures akoma me ex-wife when pa boni ni nyambe tua uka obe bre wo wiase abai me say branch wo yedi ni tumo ko pese o introduce me ene me wura turumudiem na me se menye ene hwe na mfono ene nafu wo say yo matwoman wo say wadwo ni turum ni edi o kote wa jira ho no hwe kote da bonten hwe kote abrantia wo say wo ye hwan utimi send you picture kuma me ex-wife once mba motinya ma me kasa o ma me ka we nyina because am the save say e no dey me pese me ko because me ko wa amafo be fan say personal but ese me catch up on thing enyo ma ka wo na busia e doso me time aso me catch am say 15 minutes me nkasa bi me nta say 1 hour enya dey emfa ema no mo me fa nkato de aka echina ye de bi nyina abebre mo me adwempa me nye kwase aboa ye ko Ghana ne nie wo so la so nim dressing ye ko ma Ghana mu nie mo check dress mo check combination no mo check dress na mo check combination me na me kire wo enioma wo ye hwan mo check dress ye ko Ghana ne nie o ye ko Ghana bai ye ko on the 10th of February 2021 wo be ka kire me say wo be ka kire me say 2020 the 2 years ni wa ko no to won ka wa no ntumo beef no bai na won ka wa no ntumo da caption tro na de mama fo be di matem we me di matem o so last minimum dressing she dress and my dress jino na hwe wo de ye ko Ghana ne enie wo ya ho ya ni onye nipa esese be oban nipa e wo wiase omo no nam no omo nim wo me na me nim ye me na me nim ye mtibi se busa wa me se e na beto se ye di no ne dem wo ye di no o ma me ne twaso tattoo nyina no ikita me ti ye ready se ampanyini abuofunu yamfo na wo kasa yamfo ye krase kwase ahwe mapa na gina wono wo baa no papa na wo baa na wa kotokoto papa no hwe yamfo no ena da wono o papa una wo gina wono meso na me gina wono hwe mapa kwase aba na kotokoto papa no wo so wo papa no twem se wo sina wo ba wiase na wo twem me menye kwase o to na me na nte ya no na me ye din e kama no tum e ma wa enye se ese me kama no tum da bia wa ginya che this is your time yamfo na wo de wa no si na yamfo no hwe yamfo ana na kwa nkotwa kuma se be kwai afa me kire ade se nkotwa kuma se be kwai afa me kire kwase agimifo metimi de mikrom yamfo be kire I'm proud say me free yamfo wo ye de yamfo enit wo de yamfo enit kwase ya hwe wo bi ade gina wo be ka chem se me ye dwarf na me say hwe structure na me structure difference be ne wo ye nkasa bebre ye fa nkrato aboafo te se wo gimifo wo ye nipa ese nipa na wonante asia kwa we gina be kase na adwempan no ye kurase ni aboa wo wachi kurase ni odo mi kokro ma ba o na mpato ko edo Hemaa mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne den tina fi na send there e kwa be na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so
na what they register this in this coffee I enter the shade now what you go chase extra man mesra me can tap in amount so you should iPhone and also over time no app store no download the go phone so Android phone so no Google Play no download the go phone so mesra and I will send this also mesra of first transaction be why so we hear promo code no so Adwenepahene Adwenepahene e dey good yes it's impato uboguma wo euro kwa da obenya 5 euros free I was just a muso for Adwenepahene aka Fufuken me man ka che obi ase bia metam me bu metam so sai pepe tam no aye dey aso enti mo sa ta Adwenepahene enka bi we just beginning enti Ɛnko Besie wo ya akra ketekete Ɛnko Besie wo ya akra starting na bobo ahụ cap no enie cap no e de enie cap no enie so ati ase cap no e de enie tabusua me de mosia nyame adoma nkratro ni nyina e de esia mbesate Adwenepahene kan later so ati ase sai pepe mame Odo na se wada focus aso ya anwo ya sa hwe na ho ya me se me tona me no fu na ni brama na me come for divine pills Ɛmaa no se wakwa akwaji bio the divine pills or that no and now wada focus akwa jibe se no toro no fa bosa no who se ne no fu ne to na hyehyɛ because there be no complain so for to no fu ni bi yo and the divine pills now wada focus ya and na de why ko jama na ni bretu twa wo ho no and ebusu ya ka fu divine pills amamo na de wo krampo ne se divine pills na ngasa no Ɛmaa stretch mass e wo mo ho mame stretch mass wo ma ho mo pun so me so kota pills na wo no mo stretch mass e be ko anu aso bo beki TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hyehye no wa wo pɛ no fo akɛse wo no fo no ye te sɛ medie di bi no wa wo pɛ to akɛse no divine pills ye buei any akwa madam fu obada to no fo ho because madam fu na ni bre me papa sa Adwenepahene na say na ni mre wo biem no fo de ho hia mesra mo eto de ho hia Ɛmaa nkwa ewurade abusua mesra mo Ɛmaa na mo yere mo no fo mo pɛ no fo ada ho no me kanfo divine pills da ma mo wate Ɛmaa no so a mesra mo pa ho fe na mo pesa mo no fo girejira so kama se picture ya da so ya wade ne to da so ya chinchin to yi mesra abusua mo ko na mo ko pa bi ne nua ba no UK number na da no mame na no waye din sei Odo na me nye din sei adentia mi ko me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tiri hu kuku eno na ye odadwene no aye me dadwene ka David men ha ho kura mame me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say mame wow tiri hu kuku se me say kura da emro aforo kura be jim ma ya no young boys na afa sa omoton Ɛnko kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on Ɛnko no no mda ye nwina se na ha sa no obu wa natural hair me ka se utiri nya popo utiri nya kukuo ene bibia no ukoto health TLC obema utiri nwina se na ha so chen enye mintumrika enye mesra ka ho na ko omo UK omo number na gu so no me abusua worldwide be o me shipo da blog the nyaso be buy Adwenepahene TV na se beki TV obenya discount e wo honom health TLC Ɛnko we kama papa be se mere wafo na omo boduku na se metu mutiri ho samata me so muturu mika no mo wo for natural hair Ɛnko so wo ma me na show video etwagui natural hair Ɛnko mi bia omo ye Ɛnko abusua edam asese dem kan no yede mbosia mbesante Adwenepahene kabiem aka Fufuken mungu na mo subscribe to YouTube channel Facebook Bebia Direct TV Adwenepahene TV Adwenepahene Media Beki TV TikTok Instagram Bebia onyame hira wo so ba obeti no kore ewiase se bi obi agimi a mane hunu abofo pe ne moja dodo afra yede nsu efrema no medamo nyina mase peace.